Как обычно, доступ. Yeah, and I feel the pain. Broken hearts, they all feel the same. And I don't wanna be alone. Just pull me apart, take me away. Tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still alive, but I'm dead inside. Salam YouTube severine Ablay Tağay, bugün 3-cü gün. Future Legend номер 1 проекти улантып жатканыбызга бая күнү жакшы эле баштаганбыз. Но ушул убакка чейин кандай десем, либо 5 күндө, либо 6 күндө бүтүп калат, либо 3 күндө бүтүп калат, ушундай болуп калат. Ошого байланыштуу биз бүгүн 4-cü күндө баштадык. Бүгүн 24 саат менен чогуу болосуңар, ошондуктан баштайбыз. Тренировка кылабыз ушундай эле, шотноп менен кетебиз, буюрса. Ошон үчүн бул видеону до конца көрүлү. План жазабыз. Ной. Беле алдап. Оу. Bir. Yok, açık emez. Çarbak teşvik kaldı. O. Ben bütün. Ya. Açık olana çarşık. Oşun otluy. Yaxşı otluy. Antak koz gezine bazı öyle. Malın var la şu. Çıp ketip şuraya. Толук эле экен. Толук эле киргизип салмай. Быrak al. Bırak al. İşte çıkar koyun yani. 4-5'lerdi. Быйыл күстайнен Тагайдын моюн чөмөлөгө барат. Талышканга уратпаш керек. Туурабы? Буюрса. Кудай берди. Ошого кийип чыгам мына. Тагай өзү салып коюп. Эң балалатты деген. Мен айтып атам да. 1 гектар бия нарагы жана меники 3 футукта жеримчи. Анын 1 гектарын жылком десем ишене албай атыр го. Ким? Жök аке. Жылабай. Ya bulan жер атайкуч. Нар чике жагы да. Көтү чип кетет. Bir жөктү ылдык түшүп, өзү чыккан жерде көтү түшүп. Канча жарым гектарын жылком Алтынбек ишенесиз? Канча күндө? Күндү айтчы. Күндү. Түшкө чейин араң иштейсиң. Жок, 1 күн иштейм. Bir жөккө сен ылдык түшкөнүңөчү. Жакшы калып отурсың. Түшкө чейин bir жөт араң жүрөсүң. Менде 120 жөктө Алтынбек. Мен жерим Эң узун турасын эсептеш керек да. Менин 120 жөктө Алтынбек. Анан Тагай, сен азыр мени сүйлөбөйсүң, атыр болчу. Барып жүрганда, биринчи күнү колдоруң, белдериң бүт ооруйт. Эртең баша турбайсың. Мен барганда 5 жök жул. Унчукпай. 5 жök эмес. Барганда 10 жök жылком, мындай эле жылком. Эртең мен мындай эле жылком, 10 жөктө. Жылабайсың. Эмнеге белешесиз Алтынбекке? Бокс жетпесин. Ана атага келип алып. Алтынбек. Ата, акча берин, моюн турам. Алтынбекке. Böyle durma Tagay. Elin arasında yürüyorsun. El köp da. Elin arasında yürüyorsun. Жалгыз. Otur olasın. Telefon çuklap. Nerede kal? Ona geçeyim, onu almak için birazdan oturasın. La, kişi olsa жалгыз. Daha жыласың, ошо менен түш болот. Bir жök менен түш болот. Evet. Sen 50 sotikti kança saatta bitirir lazım? Çömele kıl. 50 sotikti, çömele kılganda бүтүп калдым.
Şöyle bak ayrımen işte birinin mitip. Büyük de anda biletin bitti. Ötmeyin enkeymeyin de mitip koyup taka alıp taka mitip. Bütün koydum Üç biletin. yoktan alıp hep paratın da üç yoktan ha. Biletin bütün koydum. Ya üç yoktan alıp bilezim bir yaka. İyi de. Nonsens. Şöyle alıp atıklamıştım. 35 çöktü. 35 çöktü. 2 günde bitirsem. Başta osunda jarım Bileş gektar. geç, eko, bileş geç. Kudak. Sen burada Şaşlıka. Burada. akıl oldu. Şaşlıka meldeşti. Kança dedin? 35 çöktü 2 günde. Kişi alıp çıkmayızın. Özümce alıp sulam. Davay. Erkekçe. Buna ben de Yurt kırgende. O. Eğer de men jul salsam, Ben muçupay şaşlık al seni aparam ne? men de yaparız, yok eken de yaparız. Davay. Neyse men жетişpей alsam, anda. Geçpeydi. Ekele gün suruk. O, 2 gün. Eğer de Gün men bolo, tün bolo özünce alıp sular. özümce alıp жалғыз бүтürüm. Eğer de men бүтүп койсом, Ben muçupay apar. Aa. Çökoy komarda aparam. бүтпей калсам, мен сиздерди алып барам, Bütpe kalsın. Ооба. Той кылсам мен. Kişi alıp çıksak öldüğünü. Өзүңүз карап турасыз. Karap duram ne? Sürüp atkan. Men şaşmay çıkmay. Evet. Marvar. Al uakta girer. Алтынбекке жылып коем дейм. Ekele gün. 2 күндө 35 чөктү смело жылып коем. Mağazda günde de çözülmeyi. Ооба. Короче, кандай болобу? Короче, 2 күндө бүтүп коем. 24 саат. 48 саатта жылып бүтүп коем Алтынбекке. Evine nasıl yollayayım? Ey. İyi, taşa. Ben o yüzden mi? Yetek var çok kötü salayım. Unutmayın. İlgöp da. Biz nerede yürüyoruz? Çalgız. Oturalım. Telefon çıkma. Nerede? O ne geçeyim? O ne ama şey. Daha biraz hocam spor. Bir çok ne? Spor. This is now a real threat. Every doubt in your head.